Horas mabatagan nupan bapay ng Korea ni Tuhan nagawi parmahan na mader bata ba ni tanggal 10 January on ay manamar judul haroso ni naibata. Anjaha ulang masarupam na siyam pa kondunyaon. Tapi mubah mamarhitay habayuan yuhur. Aseboy na siyam manimbangi at hadoroso ni yuhur ni naibata ay manamader haroso apa nagokan dear. Rom 22 ayat 2. Marhitay hon text on, ipangindotuhan do ase ulang sa rupa parguluhan ta bani adat pa kontabiya ni dunia on. Artini ay age pe idunia on o pehita sonari, anggo siya ba konon sedo abak dunia, tapi harosuh ni batama. Haraso ni bata boy jupah bani hata pa kon tambahenan nadop ipatugah jana yondos kon hubata. Ase haraso ni bata lang tubo ay humbani uhur pa kon pikiran ni hita jolma. Masihol hita bani apa gabe haraso ni bata perlu mahita pakai anjaha tanginan bani hata ni bata. Ani haporluan mangidah apa manjalo haroso ni bata ihaporluhon dohoma hamubahon yuhur hita sedop itah makawah pakon mamarek sa pasal na sonaha maharoso ni bata. Baydo na boto sonaha matongon haroso ni bata agepe lape muba uhur hasa sadoka hita lape ibagas mubah ni uhur hita lape tarbahen maroso bani haroso ni bata. Tapi ang godoma ipaubahita uhurta anja uhurta pe doma bayu ijay pe aseboy malas ni uhur manjalo manangihon makaguluhkon hata ni bata. Halani ay hamubahon marhitay na pabayu uhur gano panorang do na ituntut Tuhan humbata. Parlaho parsaha pangabak pikiran lang besongon na dunia on nasopala dong ipanimbangiyon humbani hamubahon ni uhur tubuh ma panimbangyon atap harosuh barang hagigi ni nebatado ay gabe ibotoh kita ma aha si bahenon si hatahonon pakon si haguluh kon ang godom manabotoh sonay ay manamadear apa nagokan dear. Nini si Paulus termasuk halak na somaruhur apa naotodo na somambotoh atap na somangarusi haroso ni nebata. Anjana isobut maruhur in na mangarusi haroso ni nebata na madear na iharosukon nebata indo si bahenon sadokah goluhta. Martong ko mahita hamtuan nebata bereham mauhur na bayu ban nami asay botoh kanami mambahe na madear harosuh mo nagabi puji-pujian nami hubamu. Amen.